Ibintu bikomeje kugera ku rundi rwego mu burasirazuba bwa Ukraine. Ubwoba bw'intambara bwabaye bwinshi cyane. Mu burasirazuba bwa Ukraine mu gace ka Donbass, ari intara zivuga yuko zamaze kwiyomora burundu kuri Ukraine zikanona ubwigenge nka repubulika zigenga, ibikorwa byo gukozanyaho birakomeje. Dore uko akantu ku kandi kameze ubu ngubu ntibikivugwa yuko ingabo z'Uburusiya ziri hafi y'umupaka wa Ukraine ari mu bihumbi 100 gusa, ahubwo ngo zamaze kuba nyinshi cyane kugera ubwo zigera ku bihumbi 190. Ni ku mipaka ihuza Uburusiya na Ukraine. Nibwo bwa mbere hakusanyirizwa hamwe umubare w'ingabo nyinshi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Abategetsi b'Amerika bavuga ko kugera ku itariki 30 y'ukwezi kwa mbere abasirikare b'Uburusiya bari hafi y'imipaka ya Ukraine bari ibihumbi 100. Ariko muri iyi minsi mike cyane igera ku minsi 19 cyangwa 20, abasirikare ngo bariyongereye cyane. Iyi mibare irimo abasirikare bakikije umupaka wa Ukraine, abari muri Belarusi, abari muri Crimea n'abandi basirikare batandukanye bari mu burasirazuba bwa Ukraine, bose b'Uburusiya. Abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ubu ngubu bari guhamya neza yuko 100 ku rindi Uburusiya buri gushaka guhimba impamvu yaba nk'imbarutso yo gutera Ukraine mu minsi iri imbere. Kuwa kane, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze yuko ibitero bya gisirikare bishobora kwaduka vuba. Biden yatangaje ko Perezida w'Uburusiya yamaze gufata umwanzuro ntakuka wo gutera Ukraine. Abinyujije kuri Twitter yaragize ati, abaturage b'Amerika bari hamwe, Uburayi buriyunze, umuryango wa Transatlantic na buriyunze, isi yose iratengamaye kandi iriyunze. Uburusiya bufite guhitamo intambara n'ingaruka zikakaye zizazanwa n'iyi ntambara, cyangwa se bugahitamo diplomasi bikazana umutekano kuri buri wese. Umukozi umwe mu bakuriye ububanyi n'amahanga nawe nyuma yabwiye umuryango w'abibumbye yuko hari inzira zitandukanye Uburusiya bushobora guhitamo gukoresha. Ariko nanone uyu muntu ngasanga Uburusiya ahubwo buri gushaka impamvu y'impimbano yatuma butera. Uburusiya buvuga yuko ibingibi bivugwa nta shingiro bifite, bugashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhembera amakimbirane anyuze mu itangazamakuru na propagande. Uburusiya bwakomeje guhakana umugambi wo gutera Ukraine. Bwagiye bugaragaza kenshi yuko nubwo hari abasirikare bangana kuriya, ariko ngo aba basirikare bari mu myitozo gusa nta gahunda yo gutera. Moscow ikavuga yuko iri gukora ibishoboka byose ngo ivane abasirikare hafi y'umupaka wa Ukraine. Ibingibi ariko ntabwo byamaze impungenge ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Byavugaga yuko Uburusiya bufata amashusho buri gutwara abasirikare bamwe bukazana abandi, ahubwo bikubye nk'inshuro ebyiri. Perezida Joe Biden aherutse kubwira itangazamakuru yuko bafite impamvu zo kwemera yuko Abarusiya bari mu bikorwa byo gushaka imbarutso y'ikinyoma yatuma batera Ukraine. Imbarutso y'ikinyoma ni igikorwa igihugu gikora cyerekana yuko inyungu zacyo zabangamiwe cyane nuko kigashoza intambara. Umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana Anthony Blinken nyuma nawe yabwiye akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye yuko Uburusiya buri gutegura igikorwa nk'icyo ngicyo. Yavuze yuko batazi neza igishobora kwifashishwa Uburusiya bukagifata nk'imbarutso, ariko ngo barabizi neza yuko bari gushaka ibishoboka byose kugira ngo iyi mbarutso iboneke. Ngo bashobora guhimba igitero cy'iterabwoba mu Burusiya, bagahimba yuko babonye abantu benshi bahambwe mu kivunge, gutegura igitero cya drones ku basivile, cyangwa se nanone igitero cy'intwaro z'ubumara. Byose ngo birashoboka. Blinken avuga yuko ibyo ngibyo biramutse birangiye, Leta y'Uburusiya ngo yahita ikoranya inama y'igitaraganya yo kurengera ubwoko bw'Abarusiya muri Ukraine, maze misile na bombe z'Abarusiya bigatangira gusukwa ku bwinshi kuri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bimenyetso zatanze by'ibingibi ubutegetsi bwabwo buvuga, ndetse Blinken yavuze yuko hari abantu benshi bashobora kubishidikanyaho cyane. Izi mpungenge zasubiwemo kandi n'ibindi bihugu bitandukanye by'uburengerazuba bw'isi. Ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya bwatangaje ko bwakiriye amakuru yuko hari ibiturika byinshi byatezwe mu bikorwa remezo muri wa mugambi wo kubona impamvu y'igitero. Mbere yabwo abayobozi b'imitwe ikorera muri Donbass bavuze ko hari imodoka ya Jeep yaturikiye imbere y'inyubako ya guverinoma muri Donetsk. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine
bakavuga yuko iyo ngiyo yari imitego y'Abarusiya bizwi neza. Umunyamabanga mukuru wa OTAN ni General Jens Stoltenberg yaburiye yuko hashobora kuba impamvu y'igitero cya gisirikare. Mu gihe ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza Liz Truss hamwe na minisitiri w'intebe Boris Johnson nabo bavuze yuko Uburusiya buri gutegura impamvu y'abaringa yatuma haba imbarutso yo gutera. Ibi ngibi bibaye mu gihe kuwa kane habaye gukozanyaho hagati y'ingabo za Ukraine n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine. Nubwo hashize imyaka myinshi barumvikanye gutanga agahenge muri aka gace no guhagarika imirwano, gukozanyaho gutya byo ntabwo ari bishya, ni ibintu bisanzwe kubera yuko kuva mu 2014 umwuka mubi urahasanzwe. Buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'imirwano yo muri ako gace. Buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'imirwano muri aka gace yabaye kuwa kane. Ubutegetsi bwa Moscow buramagana bikomeye cyane ibikomeje gucishwa mu itangazamakuru ry'uburengerazuba bw'isi ko bwaba buri gushaka impamvu y'imbarutso y'igitero. Uburusiya buravuga yuko ingabo zabwo zimwe na zimwe zatangiye no kuva ku mpaka wa Ukraine zigasubira mu birindiro bisanzwe nyuma yo gusoza imyitozo ya gisirikare ngo zari zirimo. Uburusiya kandi bukavuga yuko noneho uno munsi kuwa gatandatu hagomba kuba imyitozo karahabutaka yo gukoresha za misile balistike hamwe na cruise. Misile balistike zihagurutswa na rokete z'imbaraga nyinshi cyane zikabanza gutumbagira mu kirere mbere yo gufata umurambararo zijya hari intego aho zigomba guturikirizwa. Ziba zirenze ubushobozi bwa radari. Ni mu gihe misile za cruise zo ziraswa na jet ikoresha moteri zikagenda ku butumburuke bwo hasi aho radari zishobora kuba zazibona neza. Izi ngizi nazo ngo ziraza kuba ziri mu myitozo yo kuri wa gatandatu. Mu burasirazuba bwa Ukraine abategetsi baho bari kubona yuko amazi atakiri yayandi nyuma y'uko ibitero bigabwe na Ukraine muri Donbass. Ubu ngubu abategetsi baho bamaze gutangaza umugambi wo kwimura abaturage bakabahungishiriza mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin avuga yuko umutekano muri Donbass uri kuzamba cyane. Kuwa kane habaye kurasana gukomeye cyane ariko Ukraine n'abambari bayo bakavuga yuko Moscow ishobora kuba ibyo ngibyo iri kubishakamo impamvu yo kuba yagaba cya gitero. Mu Budage himunishe abategetsi b'ibihugu bitandukanye bari mu nama yiga ku mutekano. Gusa Uburusiya ntabwo bwitabiriye inama. Nibwo bwa mbere buyisibyemo kuva mu 1999. Kurasana bikimara kubaho muri Donbass, umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko ibitero byabaye ku nyeshyamba bashyigikiye biteje inkeke ikomeye cyane. Uyu munsi Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko uri ku ruhande rw'Uburusiya we na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin baraza gukurikirana imyitozo ya gisirikare yo kurasa bya bisasu biremereye cyane bya balistike. Televiziyo y'igihugu cy'Uburusiya yagaragaje abategetsi bombi bari kuganira hamwe na perezida w'Uburusiya agira ati n'ubwo hari abasirikare bari kwitoreza ku rugamba, ejo tuzitabira kimwe mu bikomeye cyane by'imyitozo idasanzwe ya gisirikare ihuriwemo n'ibihugu byombi. Ahangaha ejo yavugaga mu munsi wo kuwa gatandatu. Lukashenko we yarasubije ati nibyo tuzayitabira, ni igice cy'ubuzima bwacu, ubuzima bw'abanyabelarusi n'ubuzima bw'Abarusiya. Mu buryo butangaje cyane ameza Lukashenko na Putin baganiriyeho bicaye baganiriye bahuje urugwiro rwose ku buryo bugaragara. Atandukanye cyane n'ameza Putin aganiragaho n'abategetsi b'uburengerazuba bw'isi. Ameza agaragaje intera nini cyane hagati ya perezida w'Ubufaransa Macron na Putin, n'ameza kandi yaganiriweho anagaragaza intera hagati ya Putin na Olaf, chancelier w'Ubudage. Lukashenko yaricaye neza iburyo bwa Putin nta ntera irimo, mu gihe abandi twakubwiye haruguru baganiraga ku meza maremare cyane ku buryo no kumvikana bishobora kuba byaragoranaga cyane. Aya meza atari maremare Putin na Lukashenko bari bicayeho ngo ni ukugaragaza yuko uburyo Belarusi n'Ubufaransa bibanye ari inshuti zikomeye cyane ku buryo badakeneye gushyiramo intera iyo ari yo yose. Uburusiya buratangaza yuko imigambi yo kuba inyeshyamba zo muri Donbass butigeze buyimenyeshwa. Abayobozi bakuru b'iyi mitwe
bavuga yuko babyumvikanye n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Dmitry Peskov ati ntabwo nzi ibiri gukorerwa muri kariya gace, ntabwo twabyumvikanye. Ahangaha yaganiraga n'ikinyamakuru cyo mu Burusiya cya Interfax, yagarukaga ku mashusho yari yatambutse kuri televiziyo na Gentilgedeon, umuyobozi w'intara ya Donetsk ubu ngubu yamaze kwita repubulika. Muri ayo mashusho uyu muyobozi Denis Pashlin yavuze yuko abagore, abana n'abageze mu zabukuru ari bagiye kubanza kujyanwa bwa mbere mu Burusiya. Byatumye benshi babona yuko umwuka mubi ugeze kure cyane. Ukraine ikaba ishaka kugaba ibitero mu ntara ya Donetsk hamwe na Luhansk zo mu gace ka Donbass. Ntabwo ari muri Donetsk gusa babivuze, kubera yuko n'umuyobozi w'indi ntara iri mu maboko y'inyeshyamba nayo yiyise repubulika ya Luhansk. Iyi ngiyi nayo yavuze ko bafite umugambi nk'uwo. Aba bategetsi bo muri Donbass bavuze yuko ingabo z'igihugu cya Ukraine zimaze igihe zitegura ibitero simusiga mu birindiro byabo. Gusa ubutegetsi bwa Ukraine bukavuga yuko nta mugambi uhari w'ibitero ibyo aribyo byose ku nyeshyamba, ahubwo ko Ukraine iri gushaka inzira diplomasi yatuma izi ntara zigaruka nk'uko zigumye mu 2014. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Kamala Harris avuga yuko igitero cyakorwa n'Uburusiya kuri Ukraine kizatuma habaho ingaruka zo kwikoreza amaboko abari ku ruhande rw'Uburusiya bose ndetse n'ibintu biremereye ku Burusiya. Ibi ngibi yabivuze nyuma yo kugera mu biganiro n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg. Ni mu nama bari barimo i Munich yiga ku mutekano. Iyi nama yemeje ko umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurinda inshuti zayo z'i Burayi ari ndakuka. Uyu munsi kandi kuwa gatandatu Madame Kamala Harris arahura na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky baganira ku bufatanye hagati y'ibihugu byabo byombi ndetse no ku mutekano wa Ukraine ugomba gusigasirwa. Igihugu cy'Ubuholandi nacyo gifite umugambi wo kohereza muri Ukraine ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu, imbunda, systeme za radari, amarobo atahura ibisasu n'ibindi byinshi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Wopke Hoenstra yaragize ati dukomeje kwizerera mu nzira za diplomasi gusa mu gihe bitagejeje ku nzira zo gukemura iki kibazo, igihugu cya Ukraine kigomba gushimangira yuko gifite ububasha bwo kwirinda igitero cyose cy'Uburusiya.